Yesus kasasari korowomoni Asoko ilan sinunod kadang koto Yesus na sondihon Haroson dito Nung ditambalu Yesus kasasarit korong moduli Ay soko iwan sinunod kadang kotondo Yesus na sondihon Ay soko iwan sinunod kadang kotondo Yesus na sondihon kadang kotondo sondihon Yesus. Kapisanangan kasabon kumandati din sanan. Puji Tuhan tukano takod kapag yampay kago kasabon na bahay no. May dati pati lambusa kay sisan dati may yampay dat sumukot kapag inarahingan may ada sambayang. Tamadahay isang kerajaan surga konsikaw dat kasabon iti. Kano kaguyahid kapag yampay may dat kay sisan da sumbayang kasabon na bahay no. Kalansanan dat alumi sa piramutan dahay. Sambulo nagi pakinangahan dahay. May inapahit. Embulayan ng oray tandahay nga. Amo da aruban. Tinasambayang dahay isang Tuhan Yesus. Amen. Kimo buras ako sanong kasabon kumadati din sanan. Insan po. Miyagalid di harat masaala piramutan to kati. Harono warning ditenod ako pi alumisat ramutan. Hiti na po dohom adi mamanaw inumu ila tulong damintang ho di page dusun ministry. Nga kalansanan dat. Okay, hidan okay. Tihiti YouTube nga mumbalo-mbalo reconnect ka. Warming up lagi sila okay. Lumaso-laso lagi kanto. Kami yampay magay timpo kasuabon na po ba no nga hopo da mapat hari bulan tulan ko duo nunuhat poy maha-maha dot tadaw da bay no kamoyan da tulun dat tadaw piupusan kan hopo da mapat hari bulan ki hari Valentine jadi selamat hari kasih sayang kumad insanan to ko kada lihuay manahakot nunu na po hit papagagang git karuhang dati kagalagal dit dohon na po kapurimanan nga yudit iti natando asarod pagagangon mo tongando dagya nga papagagang ti tong ako side sa insan mo iman hakojutan harane kita ko dat panimbar do kayo tidak kembali kanud ditungkap man tada karuhang tidak pernah kay sawang ay kusay tidak pernah kamu ti jadi ay kada may bay no tu aga na tangulun no pod iya 20 hari bulan 2 manu ko tok suay matingin sidid haro kapiat katahak aya miagan lindit alumis piramutan dati kasuaban bay na hoy asa saru da minturog munta ki di bujangan
Apo oliwan ng pason mantad lah. Kada dati silihod itinupot opo dum 4 hari bulan nga osilid isuot pengalaman di kaboling kahanggo kapasiyon. Haroy mo tiga ito yun 14 hari bulan 2 hirinon dad aratiano ako liwala di. Inapahita dapon nga ay susuway ko ngayon. Kada silihod itit opo damo 4 hari bulan o silihod isamot irin nahi kamuyan dat tangulun dat titik hitam iswang nakapasyon ko. Bah. Oh, namuti lumis pero mutanto ko ti hoy. Okay ka? Oh, Oswaw channel miagalidit miundo dorong aku di kailo kopi loho di page ulom okay kanto dakod okay no. Manta kay pasuangad panambarasan natin ti pelajaran. Kedi kaswabon kanihab nakawaya to ko dot ay pason montok dot molohing hingga do itinapotanganak dati nga ay mantok ko gompio iti katumbayaan om nagi rohani diyo lo. Aya, alumis muramutan to ko oy. Ako pagi umbalan po kago. Okay, YouTube lohodid. Yeah, amino pejo. No pupusan dat it okon ko miagali ko basanat kinalim pupuson ka. Umbalay ko pa kago. Monondig nagahila si Balno. Kanto boy. Kuro yan po daan nila ako kasuk nga minagihum matud YouTube wawakan ki. DJ dagya lain dat umbalan iti nga R pot sel komot umbalan nga asa saru numatid miundo dorong. Okay, tilambusan to ko na po lagi kakasup. Ay so no di pisangadan kad ay tulo do panambarasan dati kaswabo na bay no. Iti na po ayat dati nga kita dihilad Mika buka 4 ayat ko 3. O sili nagid pangadil montok ko
suku-suku bangsa di Tagayo gisombot ikinenan osadu, iolo no pondo nga monsupu idi dangol ngai diolo osilih det pamaradu, om inogi itandus ngai diolo nga osilih det pisau di pomopot. Om inogi tangolun nga amu nondo mongi gito dangol montoko tinaru hidi, om iolo no pondo nga amu nondo minsingilo det sumangod. Mika buka 4 ayat ke-3. Jadi ina padadi hikalan sanan dahilo nga nukad nimbulayan dahilo aiso naditi kamoyan do misangod. Iti kamoyan dat iwonsoy-wonsoyon monsupu okon nadiko silihon dat ay kakamot tot sumangod. Nga ina po itamodo ni dit it mansupuo nga mandat ay kagunaan do okon ko sumangod. Miagal ko hiloranahon silihon na gid ina po hidangol idi nga mandat pamuruning pomopot pangidudit iran-randat milad apatut sakirad mananom-tanom. Aiso no di kamoyan dat minsingilad sumangod. Tapot kapiyom mo kilo orohiano kuidayo tikoy lo dat kuntaw. Paman ko pa nga silat it kamoyan do ko pancar 7 kanangay daw tigayrong kanangay nupo kagurid di. Haro na ngay it gerakan kilat, taekwondo, karatido. Silo nga nakumbala ko idit pensikulat tingkatan 45 minitanud dot persatuan taekwondo. Tu ngaran nagigya nga taekwondo. Oy, hibat. Ngaran nagi taekwondo. Mimanggat ako nako bakat iti kamondat kamimilaan dati di hoy. Nakorikot ti kapiyad tali pinggang kuning lah. Nga ngaran no manid osilod. Sakira na pondad mumbalan da disuparing ipe tangondo nga ako'y kala. Haray dagay karate ka nga karatido ka nga yadit agya hibat ko pia karangan ti karate bo. Karatido, taekwondo. Oy. Yadi pa maha-maha no dagya karangan da taekwondo bogi. Kuwaan kago nga kagumuan ka ti karate nga longon ka. Intan no longon nga yadi insan na tanda nga tipu. Pengka na iti kuntaw, iti silat. Haro hikapya hit minumbal-umbalot ay monudok-nudok nga ako swangon. Manom diati jurus ka. Umwala jurus nakaguget agay ako bungo nga panok ko'y rakirak mo. Panok ko'y rakirak. Diati jurus ka. Maitit o dilang tiga sogi. Hudialat ko silo rasya ka. Paingkalagakad no tandangan no po gayaton. Kumbal nga no korikati dipok. Iri it piraridi. Korikoto po na dit ibunga dot katalun ho po dam turo. Oy gumu nande bunga-bunga. Santabi bunga nga harang ay rasya ka. Koyon ko lo nga kodi ako madilo. Aramay mo tigya nga. Ako naswangon na dando ilando it man ko piya haro pa nga piloson lagi. Iri kanto kuan dit aswangon bo. It ay sa it mong pilos-pilos po. Bobos-bobosam iti na dit tukang tingho natila. Tukang tingho. Aramayan no mintong.
Mantap kan po di hilang kasaribu dat yun di. Harana kagay tulundat mo borosat ay oylani mo ti kaylad kuntaod ay miyagal ko harana po hit miyagal ko imain takro nga okito nuhit ilongon disyo gakod disyo pamamanaw okito numatiri ka aulud ka kagya hindi ada kayo mumbal ngay dadi nga haray kakagay kaporluan dat orikot ko piya hit itamodon wah may isay guru silat itu umbala itu kot ay silat DM bobos-bobosam iti nakabangot kay lamin silat iti okito na padatila ayat at iswang gamikah buka 4 ayat ko talo nga napay pamuhandaman dati nga hilo kago hilo ka toy kamiyagal ko kokito takod ayat at ay ipapakitad inapay tansi hidi ayat nga alumi sa kakitanan alumi sa tamodon nga inapay tasaro dati nga hilo suruga hilo ka hilo po magunan dawago ka yun kahandaman dati dasayrak kakitad ayat dat miyagalilo di mika ayat ayat katalo buka 4 ayat katalo nga sayra no pod man dati hondo mo do miyagalidi iri nandi momonsid iyati no po nga ato ko miyagalagalidit mandad tokod dit timpudi ato ko di mundar ato ko di mumbangan dodondo alahid po gyalo sumansala po damot ka sa kirod arayat ka sumansala okay. Nga atapot no po mantad ko iyo dihot ahandaman dati gisambot iti no po di kaposian dati dodondo iti masa kini sekarang ini iti timpud dondo nga miyagalidit nagidi dati ay muayan Noraitandat kinarahingan na po nga pinapaingkakat na pemerintahan daw. Inapadadihit apatut teman dati poy magano dat kasalimpunan sebagai tanak-tanak kinarahingan nga itit dondo pada dondo patihom ay mumbal to kono mumbangan mundar okoni ko orikot pondohit ay kerajaan surga dihom sumonong ngagindo ka nga iti na timpu dodondo sayra no po kita takal ayat nga ilo no po nga hilo suruga hilo ka ay so no di parang sakirod niya galidi nga ino padahi pagangatan dahiti ino pay apatut nga ilo no pot kasanangan da noraitan no miya galilo nga dondo na dad man dati impunay opuri manan dati da timpu dondo ino panday kamayan dat keadilan kasanangan pibabasan nga opuri mananda dati isuang da kaposian dati nagi montokot tulun na kagumuan ay mo tidi nakaid lang ka 37 hoy kombal ko kita aramaya gamintang idipok iso na idipok nga apa kay mo ti dipok ko it alamo-lamo katampisal ko no po tukaro no gakod nga tokom apa kay mo ti ako ni kami tumbok sayra no po di nga dati pansam mo ko da kamoyan da pikaruhangan nga kada tako pamusarod iti na pakasanangan da isuanggot pikaruhangan nga korikot pod hila surugahom apurimanan nagi dati ka
Kadana dati andaded 14 hari bulan 2, teu ko andaden to ko tadaw kinasusuon di iya lagi karuhangnu nga timpun dendo. Iti dendo pukul 5.40 do paimpunan dati paimpunan dati let ayso na di pisangadan. Paingkukuroh nangkud ay papaindalan to kollo mantad ko noroitan dati ot iti silat teu ko ilot komoyan dot ilmu mempertahankan diri. Inapodi kamilaan do kayu yokoto nga sampin. Inapodi kamilaan do kayu iharo nangakatamat di ngai nga akon no di kagunaon dati dot ay sumapid di karuhang. Akon no di kagunaon dati mangumanggi karuhang. Nga ilo no komoyan dot no kallo ilo na podi komoyan dadangol nga akon no di kagunaon do isuang pisangadan. Ino podi hi silat tokon korikot dot langkah 37 nga akon no di kagunaon dot mumanggo sawo. Nunuman. Kana pod hilo nga silihon dot ay man no di siliho dot pisau pamangkas. Nunu jadi komun lo pisau pamangkas. Komun no po nga akon kagunaon dati mumang do karuhang. Nga gunaon dati nya galagadit mo ito ko pamuruning got tua-tua bo. Hingga na po hit oruan ko pihoran ngon dati iduwawokon. So kira miagal ko kalapasawit o gumuot papa induan wokon puruningan. Ilo na di kagunaan daw. Jadi pengkanagid isuang pikaruhangan ino padihi kamilaan do tikuan do potoy ko kumpu potoy ko silat o kundi ko gunaon dot mumanggi sawo. Nga gunaon dati mangintirong man dati gunawo dot ay sasais wa iti di hojug to bayo tudukan nun do langka-langka poingka hode ko kayoon bugan nolongon ka pensasawatan ka pauna yan di may igit inagakod man pinsosodon inagakod tiwangkang-wangkangon ka tu kuda-kuda kya haron lagi kaguhit atirik dot ibunga-bunga man daw sayot paingkamot ti sakira na patandu o nakisap nga iyati ka ujung-ujung kagandat asiyum kakahi sumandak dot man ko piyo pausawo ibunga-bunga murasya iri nagaya pakayon dot ay isuang ko pikaruhang akon di ko pakayon do mumang nga gunawon do isuot pasiwatan dit momonset iyati na po nga kopiyangisin na tamo-tamo don nagyan paingkukurunan na harang maigit tatapayas iyot ti rasya kagandang iyot ti opongiad mo ti garid iyot ti pongiad. Jadi ilo na po di komoyon dat ay ilot kasanangan do okitod hilod Mika 4 ayat 3 nga mandati impunay do dondo sakirad isuang keluarga isuang pikaruhangan nga impunan dati do dondo moed inapohit kataadan kosonongon do purimanan dati nga timpud dondo nga harono hak dati dot mamurimon ilo kantakan dot ongalumisil bah umbalan nga do kayo umbalan no mi binti kada pundog gisamin dot ay kopi togod dondo ngay auruan kopi hot ay mongilo rasya mantad ko
irih dahi tomodon dati det ay ilo na po kasanangan da noretan da hilo kitab mi kahilo nga puri mo don dati da timpud dondo. O gumu oralan dati da popokito det ay itinopot kantakan dit kasinduol dati nga mileman toko patumpoliho domoid ikosonongon. Sentob no podit kinopiantakan perselisihan. Ikinopiongitan dati nga mokianuh toko dot panguhupan panghakan mantada kinorohingan milohinda kinorohingan do mongigit dati dot kopuriman nunuhi kinasalahan dati nogi popokito nununang ku it wonsoyon dati it kopion tokot korohian da tulunum kinorohingan do monikita daw. Haroy mo tigatit koboboyohon dati tokoy apurimanan sebagai tulun ki. Nakuruto apurimanan harohit kakawasan do ginaw dati dahiri hari komonda tulun do kaegoan. Nga sera no pod man dati pasuko kumakinorohingan moy do ino pohit kantakan diti di nga apurimanan dan dati ikoposian dati. Ay kobasan no po nga ino pohit mimbulayot kabolinghangan da isuang pikoruhangan nga miagalot serat ino pohi kusay nga monondos da ino pohi kasalahan idi kasilapan kasalahan idi nga mantad di sawo daw. Nga haron nagi kantakan dot itonduot monondos idi kusay dot ay dogiat akon ko iya ka. Kamon po di nga balas binti na po rin wagi. Sa pisala-sala na po gaduo. Sa kira pasalaw ni isawan no. No kasyo. Da po. Ori ko titimpu dot ay ontakon ti ay kadaw iya nga ogumoy kasalahan ka. Ino pon dahit papiatong-atonggat iya sala iyati ka. Sapiatung-atung ngahirin dahit impunan dat harap po ikatadan dati digi. So kira miagal ko itanganak iletanganak natin ilet tangokoro hirih nundod mogium tatari nundo. Iya na dinat alampi sa tadong kadit isad mumang. Simbaran dit isa iya lab talingo ka. Iya tagayo nipon kakagod dito siya. Okay? Iya at agayo mataw ka. Haran na po hiti di. Katutukon na po na nga. Mitumbok na na. Mitumbok na na katutukon. Okay? Kakikita na po nga. Miagalidit iyati na po. Tanganak pasubo no. Ngano po di piagalala dan tanganak nga. Irinanda sa piatunga-tungkot ay boros. Ujung-ujung miangar rin na katutukon. Okay? Jadi, ino pohit, inaretanda hiti nga, miyampay do kasiribahon na ginamo, mandati porikoto kumakinorohingan, anuan dati kasaga na kinorohingan dat popatudok, hingga hot kasilapan dati. Ino pondohit, agayo kopyo tomo danilo nga, makiano to kada kinorohingan dat ay papatam mangidu iti kaubasan dati asaru dat sumilih hakim ipi karuhang dati nga asaru tokoy silihon o si asaru tokod sumilih do hakim montoki karuhang dati miagalidit nunu na boy manis yo nga sala na pod itagwangan do maton no sakira no pod miagalidihom tok ay will go to kono puri mono to kono ayam agayo no tipo makasilapan itid solinay diti ka
Ay sa salapor ikaw dati kumakinorohingan, sumambayang, mukilom nunu panangkuot kalomokon kuti, hinggad aroy kantit ano puri manandat gisamono kasinduol dot ay gisamono kasinduol la ginawo di karuhang ki. Okay, aya siya way tu ino pailing di timpunan ni dinga ano an mila sumuang. Jadi itino padi diat iti gunan dati dendo nga ling dawago nga mantad ko no kaimpun no di detenum no di ako no di nakopos kago iling dawago nga puji Tuhan tu nakaswang ko nga ako kuri di ay page Dubai no. Jadi may da ko share hilaling kago nga no pinta nga na dadi ti pelajaran Jadi mengirad iyo ko ikongonwan ti ko iyahay kakusayan pinsanan to tinga haran no pohit kakawasan da ginawa dati. Nga mantad kay kakawasan na ginawa adi o puri mananda iyati no pati nga pinsala. Iyo di mo tigari Sayra no pod akawas ginawa dati nga iyati piyahit apoy ngontok. Nga sumurong takad iyati ipintapot. Mantad ko irindohit pausawon. Iya nga amo ng kiala, ikaruha nga amo ng kiala, bah. Hirinan da timpunan dat dongotuong nga akapi sungkumodok, kasuabon nga misusuay makan. Mamanaw nga aiso no dihit kaubasan no pamamanaw mamisunod kapag mamanaw kuno ka. Teko sebelum mamanaw nga gumapus po. Haron na dihat piyangitan hiri nga aiso no dihit di. Jadi ilan na po di hadid Mika 4 buka 4 ayat ke-3 nga kada dati purimo sorho dat hilo suruga. Hiti timpu dadendo ti pamagunan pikaruhangan nga apatut apurimanan na dadat hilo. Kaya ano lumis kapia kanto piramutan iti dendo dabay no. Nga ikalansanan dot apagya putaput padalo boras ko aga-aga po da ko iwokon la. Okay. Suway ka iri haron no gitit dangol lot ay isuang da keluarga. Kada dati borosad ilo na po kumunda dangol ilo nga idangol ko piyo. O gumuot dangol dati ti o gumugayang dati iwalay. Iso no po mantad ko idangol lot ay harod iwalay dati nga nuno. Noretandat iti no padila nga susah ta kuno dot Miloh ta kon momonsed iti no poboros nga monginsok koinsok kidi karuhang. Paingkure boros-boros dati koinsok. Iya no di kapiyo basug iri nga koinsok giyagi. Miagal ko kisap. Ukabay no di karuhang no kisap nga adi siya kay du. Akon ka akoy lahiri akatunod. Hindi may ko. Iya no di kapiyo tipo nga aoylan ka. Rano pati kaboborosan dati dot papakitaw dot itinapodila dati nga dangol dahil walay. Apodos apoy boros iho nga asaro kuigatin di mo sairan mimbulay nanday kaumburingatan miagal ko boliaw kula
Oke toh nunod momo ay itin kadi kapiyo tasor boy. Oke toh mo sa lusong manguritas ta mo di lusong misas may ka nauhat opo da sinapa kanu may uhat ni nunu simbar nu ganda lusong nga ta podos. Kaubasan nga iri simbar ke iatim mumangi karuhang nga iya di sumono opo da sinang nu ganda lusong nga ta podos ka haran na pa momon said kasinduoli bagari man kapiyo ki nu gadi salat apodas kanum om masuhatan no mo. Oh, ngon pagi apa pawaya nu ganda lusong nga ta apodos ka. Osanong no dad ino pa boras dati nga okon ko mongin sokot karuhang dati nga pologasan ta kada kinarahingan dat paingyan da ginawa dati gisambo ino pa kaboborasan dati nga anu dati dat papatunod om moy dat itinapadila dati nga asilih dat ay mila dati gunoon da manahak kasamangat manahak dat katungagan da pamusarahan kumatulon da suway asususa imo tilo okon pon dat lai demi karuhang ano natagak-tagak o dihilisih dahiri ino po'y boras nga sampipi po manginsok sumimbara po pasimbaro ni paintapot hom ay og mo igyaralan datid ay sakirad iya kadaw nga oinsok ihon pod oinsok ako hom kada dain na barasan kan po hom ay kumadada na po nga oh haraw na masaalad dito di kada na dihit ino pa'y tampok ki boras dati nga ngon aya kuro diti bain hoy. Ino pa'y boras dati nga ngayon poputa it hari basug ipamungaran dati siya okon ko iyon daw hinay asug ka kon ko iyon daw hinay arud ka kon ko iyon daw hinay akih ka bakih ka mumangi sawo nakuro maran na rin ko iyon daw hinay sayang kagi ipiandit arat tiada na karangahan di boras nga haron na pun di sayang kad dito nga iyon dit aku kurang padanda takuri lah. Okay, munta ko pangalimpo po sitit panambarasan dati nga ino po hit nimbulayan dati dito no ikaboboyuhon ikasiribaon da ginaw ikaboborsan dati momoganap dalaho di Mika 4 ayat 3 aiso na dadi pisangadan ino po hiposadiaon dati iswang pikaruhangan nga okon ko sumodia takot tumuguanggot ay pisangadan iswang da keluarga tu aiso na dadi la pisangadan sayra dat iyo di da kapiyo ikaboborasan nga alumis paingingis kasari manghup kasari nga nipi na rin nipi tako na ti oy lan to koy dat paingka apatut ka nga kadang-kadang yun harohit kumbalo koy nurdi kapag yamong ikakusayan sawo dok ikusay saya radhar seminar paingka sebagai ketua keluarga iwayoon iati
Korey tayo di memupuk kain, menguhup ngai toko di sawah, huyan toko pianga uhupan toko haro di kaborosot. Ay, kinapanat-panated man tado kabun kaguna manguhup pwede kagu sawah. Irinig ko man kud kadang-kadang nipih no dati ti. O ilaan to koy nga iso na ti eh main na po bo ka. Iso na iti di bo. Jadi may to kasilihod itinupukantakan kapurimananam i osoro dati nga akon kanipi. Umbalan nagya papaburo ko piyo. Isay no ko ilod iri no hit. Ilo no lo kamoyon dat ilo no pun dat dangol ilo pida akon no di ka kamoyon dat ay gunaon do mi parang nga osili dat mangilumisi di tanom-tanom. Iti kaboboroson dati akon no di ko osilid isoot kantakan di monginsok nga poposilid ngingis dit alumis di karuhang dati. Nah, harga mesin baso, harga mesin baso pihupan ga porumpo si kain. Ailan takon natit tanganak iya imang kusumonod langkasan no pati raso komposwangan hirid bisin ki ano utung-utungon. Itong santut nga sangirilit nga ino panday may poswang kain nga nagindo ungkarabon nagindo manulid di kain po poswang. Jadi iya gya mengungkarab korwang po poswang hoy aramay dadit di hoy. Nga irinig ko man nipi no ri takay opudan nga ilo no dalaman ilo no la I will go. Ipe hal-hal na tanga koro ilo no la Valentine dati mo. Ay siya piyawon sa yan dati. Manud-tanud ko di karuhang no di may siya dilo iya nga moy. Manusi siya piring iya nga may tayong-tayong. Omburi nga tani. Uy, nudi manun dat tiyondo kan gimatu gi. Ilo nalot komon dat nipi no. Nga umbalan gya dati. Kada dati may borosan nipi no. Tu hari kasih sayang gya di bay nung umbalan gya mangimpun. Isay na koy lod. Insan popoli anu induo apapalan koy asaru nando nga iso nagindahi korohian isa indah karamayan. Ilo nandalot mahadad ilo nalok ay karamayan korohian kebahagiaan da iswanggat pikaruhangan hali piad hitit ako pemagunan dit agumu akon tabon agumu nagiat kantakan dit momonsed ino pay pikaruhangan di nga kombal no dat miagal di mumbal na ababak may pangalimpupos kato ko piyo. Sayra na po man dati parikot ta kumakinorohingan iti pikaruhangan dati maya da sambayang dati moy dot isiyon na po nga kanu dot mangurus mangurus si kantakan dot harad iswang dot pikaruhangan gisambot ino po ni tamo dan dati nga katutukon na pada nga ihal-hal dit alumis. Okon koy pamuhandaman di coinsok nga ipamusarahan dati kapurimanan dati nga korikot to kendan dit kataadan iswang da pikaruhangan. Agat mo titiki okon pundad laid konad okon ko iya di ginaw umbal di bayno nga pansusuay di nga ay nudi man tiyondo kan matu di karuhang nga ubasanan na dati mana dati tarimo purimono ompaindalanan nila naritandah di Mikah 4 ayat 3
dat ino po hal-hal di nakatalib nga silihon dati harohot guno isuang nga pikaruhangan di popori kata-kataadan nagi kapurimanan dat ay gogompi di momon sa dat itin po pikaruhangan nga pikira-kira iso pamagunan di alumis iso ot surugad okoro isuanggat pamagunan dat hali piad pintangan takot ti kantakan-kantakan dat pamagunan dat timpo bay no. Pohitian ta kana tit pelajaran nak swabo no bay no. Siyaw tu nompo ang takalot piramutan da alumis nga haro pa kasari at pagapilan dati titada swabon da swab kanaw misisa takod isuang sambayan kinarahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw da insan pakago swab na bay no nakawaya kago head iso at pagangatan hinggo dat ay pagangat dahil mamuri mo ni ti kataadan dadadamot hiti pamagunan pinempod maya da pikaruhangan maya da keluarga pailan dahil gumuot kantakan di awayaan itit mikaruhang papainta lang ni kadaw kapurimanan di koinsok nga iso pagangatan dat maya panambarasan ka sa abon bay no mumbal na daya haydat papaindalan moy ino pay kataadan di nga purimanan da hayt isuanggat keluarga irin nagi kano dat papainsadu di kantakan di amu osonong di mumbalam imbulay isuang pikaruhangan sumambayang ko montakot o insana ni keluarga iti makikinangaw dat kaswaban na bay no makinangaw dusun ministry nuno na pahi kabalingkangan isu ang keluarga diolo nga may nila uhupay da tumugwang may dad ino pay ko tutukon nga kanu dat papagirat di keluarga papainsamak di keluarga kumadiat man sumambayang hemon takit tulun-tulun dit isuanggot kabalingkahangan na kalidasan sakiran na dakatan na panasakit nga may nila on may kalingasan moy dat ilo kadaw nga kanud pasilih dat sangulun kaguhit papaindalan da palayanan dadamot iti pamagunan iti nga sakiro dat ay suway kay rihot katutukan dilo nga anuay nakagarasan da ginawo santob na pahit ay ali keluarga diolo da tumugwang kantakan din ay pasunsudan kau sikaw Tuhan tu hino kami yang paydah data daw dapay no suang tindalanon nagi buru-buruan dahay tinasambayang hay suang ngaran Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati kasaban bay no hinako po sanang papendalan do buru-buruan sanang at tindalanon dati intatan dat tampisal intatan da onsud hinako po makapirubat ako dat kaswaban na swab kadalihway manahakot kejutan no karuhang dati do bay no